La Rioja, como región integrante de España y de la Unión Europea, participa activamente del proyecto común. Y es que es fundamental permanecer unidos para seguir construyendo juntos una comunidad prospera, fuerte, conectada e competitiva. In un mondo così complicato, sempre più complicato, non c'è futuro per l'Europa, ma neanche per la mia regione Lombardia, senza una Unione Europea più forte. Per questo dobbiamo tutti lavorare per un'Unione Europea più forte, se no non avremo un futuro migliore. A Europa representa cooperação, solidariedade e progresso. Para os Açores é pilar no reforço da coesão territorial e na valorização da nossa identidade atlântica. Feliz Dia da Europa. À Bruxelles, capitale de l'Europe, la dimension européenne fait partie de notre quotidien. Elle soutient nos projets, renforce notre économie et encourage les échanges qui font la richesse de notre région. L'Europe est un moteur pour notre développement et notre ouverture sur le monde. Eu penso que a Europa é moi importante para a miña región, para Galicia, porque aí se debaten temas que teñen un peso específico na comunidade moi grande. Temas de agricultura, temas de pesca, temas de infraestructuras, pero por riba deso eu lle dou moita importancia a Europa porque no que foi a pandemia, Europa foi quen de garantizar a equidade na distribución das vacunas. L'Europa rappresenta per il Lazio una rete di tutela e di sviluppo, sia attraverso politiche comuni e risorse condivise, rafforza settori chiave come la sanità, la cultura, la transizione ecologica e incentiva l'innovazione e la sostenibilità.